Što ako ti kažem da Uskrs nije samo blagdan, nego poziv da se i ti ponovno rodiš? Zamisli sjeme zakopano duboko u zemlji, mjesecima je u tami, ne zna kamo ide. Ali ispod površine raste, tiho, uporno, nevidljivo. I onda jednog dana probije zemlju, krene prema svjetlu. Uskrs nas uči da i najveći pad može biti početak, da se iz tame rađa snaga i da svaki čovjek ima pravo na novi početak. Možda si pao, možda si izgubio sebe, ali to nije kraj. To je trenutak kad biraš ustati, promijeniti se, početi iznova. Snaga nije u tome da nikad ne padneš. Snaga je u tome da ustaneš kad nitko ne vjeruje da možeš, čak ni ti. Uskrs je više od tradicije, to je poziv, da i ti postaneš čudo u vlastitom životu. Ako ti se sviđa ovaj video, ne zaboravi lajkati, komentirati i pratiti za još inspiracije. Budi snaga koja ti je potrebna.